Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Novio migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo 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 Migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jo Yo miawezo ve Srɔƒe yo Nyezorengo Dafi Ernest Senyo aka Ernest. Don't forget that. Or should I forget that one? Dog miawezo dog. Yo. I think Dr Dogbey la ngogodo. Yeah. Anyway, can gameswa. Gamesunami. Gamesunami. Meva. Opo. Ghana. All right. In the US, Eastern Standard Time, Opo Ghana. Ita intinami indo fiayi obe nane oyana be wole ha la fuma. In all we are saying greetings to you. It's a greetings I'm feeling. And then near da kwena me be near tedemianchi astronane how do you say teach? How do you say that? Yeah. Because if you ask us a question, you're also, a teacher can always learn something. Young man, young lady, is there a third person there? Exactly. It's the oh. Okay, holiday or something. Yo, welcome. Magachonya for. Come today, no what? Not there tomorrow. Is that what it is? See, Mr. Governor. Okay, Elemi Agbolo. You young ladies and gentlemen, the last few weeks we've been talking about animals, insects, and things like that. And we are going to finish that today. And then, of course, we are going to have time for you to ask us questions or anything else that you found, since, those classes started. Over to you now. Yo. Nye edo undi undo wole kple fiaina nukola okata kple nusiona okata azangade alo yi agade be miasion eʋegbe le kɔsida veyo neva yima mi no nkulem de lao mi fo tso lao ho kele kɔsida eve yawo neva yima mi nkulem de nujojuwo abale kami enyana miaƒe taɖodzi ne miaƒe nusɔsrɔ̃ nye be nutsɔlana ade dzesi anya nudzodzoe aɖewo ƒe ŋkɔwo alo ayɔ woƒe ŋkɔwo. Le miaƒe nusɔsrɔ̃ yi neva yi ma, mi ele ŋku ɖe dzidzeti aɖewo ŋu yi ke mia akpɔ le lã ƒomevi yawo ŋu.
hafi mia ade dzesiwo be wonye nudzodzoewo. Míegblɔ va yi be ɖewo la aʋala le wo si, ɖewo funɔa ɖewo ŋu, ɖewo dzona le yame, ɖewo tena alo hena le anyigba. Eye eɖewo hã wonɔna fu me, ɖewo nɔa lãwo ŋu, ɖewo nɔa akɔme. Ke egbea míayi edzi ale ŋku ɖe nudzodzoe bubu aɖewo ƒe ŋkɔwo ŋu. Le egbe mea, nɔnɔmetata gbãtɔ yi ke míale ŋku ɖoa, ye nye tukɔmitukɔ. Tukɔmitukɔ. Abe ale ya ke míekpɔm le nukpɔmɔa dzi enea, heya hã nye nudzodzoewo dometɔ ɖeka. Le ɣe ma ɣiwo mea, nenye be mie egbe ƒom le míaƒe sukuwo me, heyawoa wonɔna gbeawo me. Míkpɔnɛ zi geɖe kloe nenye be mí egbe ƒom le míaƒe sukuwo me. Le tukɔtukɔ ƒe akpa ya dzia, míekpɔnɛ le gbewo me. Eɖewo dzona va to aƒemewo ya. Le heya ƒe akpa dzia, edzona le yame. Ke eye wònye be nukua srɔ̃m míele ta, míagbo dzi ɖi ayɔe le gbea me. Nɔnɔmetata ya ƒe ŋkɔa ye nye tukɔtukɔ. Alo ame aɖewo gayɔnɛ be tukɔmitukpe. Tama agbo dzi ɖi ayɔe aba, aba, aba. Míayi ale. Tu. Kɔ. To. Kɔ. Kɔ. Yeah. Tukɔ. To. Tukɔ. That is it. Tukɔ. Tukɔ. English yawo be praying mantis. Akale mia degbea ma, mi de ŋkɔ nɛ be tukɔtukɔ. Tukɔ. Le yeƒe wɔnawo ma, mikpɔnɛ be ɣeawo katã ya eno afɔ dam ale alo abɔ dam ale. Ta ɖe yeƒe wɔna ma ta yetae ŋkɔa wode ŋkɔ ya nɛ ɖo ta tukɔ ne míatukɔ. Tukɔ ne míatukɔ. Ta le gbea ma ye ma tukɔ, 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 tukɔ. 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 Yi ke English yawo be praying mantis. Nenye be míayi dzia, míagale ŋku ɖe nɔnɔmetata bubu yi ne kplɔ tukɔtukɔ ya ɖo. Míakpɔ heya be eŋuti ziɔ ale gbegbe. Le heya ƒe akpa dzia, míkpɔnɛ le anyigba alo agblewo me alo mɔwo dzi. Ɣeyiɣi ke wòbɔna klonyoa, enye nenye be tsi dza yi ɖo alo etsi dzadzam. Heya ehena alo etena le anyigba. Le heya ƒe akpa dzia, míyɔnɛ be vɔkli. Vɔkli. Ame aɖewo be vɔkli. Vɔkli. Ta mía agbo dzi ɖi ayɔe ɖeka, ɖeka, ɖeka. Ta míaƒo gbãtɔ yi ne nye vɔkli. Míayɔe aba, aba ale. Vɔ. Kli. Vɔ. Kli.
Tananya be mi te eve ya ƒoƒua miakpɔ vɔkli. Kananya be miayi ɖe akpa velia gbɔ yi nenye vɔklia eha miayɔe aba ke vɔkli. Tananya be mi te ve ya ƒoƒua eya hã miakpɔ vɔkli. English yawo be earthworm. Elabe heya mi kpɔnɛ zi geɖe le anyigba ehena alo etena le anyigba. Vɔkli alo vɔkli. Miayi edzi. Nenye be miegakpɔ nɔnɔmetata bubu yi ne kplɔ vɔklia ɖoa, miakpɔ be nugbagbe ya hã ehatsa fine. Le heya ƒe akpa dzia, eya hã tena le anyigba alo ehena le anyigba. Heya mi kpɔnɛ le anyigba, mi kpɔnɛ le nenye be miezɔzɔma, mi kpɔnɛ le mɔwo dzi, mi kpɔnɛ le agblewo me. Le heya ƒe akpa dzia, mi yɔnɛ be ahlihã. Miaɖo dzi ayɔe ɖeka. Ahlihã. Tananya be miete aba etɔ̃ yawo ƒoƒua, miakpɔ ahlihã. English yawo be millipede. Nenye be miagayi edzia, miagakpɔ nugbagbe aɖe yi ne kplo ahlihã la ɖo. Le heya ƒe akpa dzia, mi kpɔnɛ le kewo me wu alo mi kpɔnɛ le keme wu. Heya le gbea mea, woɖe ŋkɔ nɛ be kemegboe. Miaɖo dzi ayɔe aba. Eyia le kemegboe. Kemegboe. Eya ema. Why is it not keme boy? No, Why is it not keme boy? no, sometimes it's kemegbi. Keme or be, yeah. Why, be, yeah. But it's not even be. It's, what did you say? Boy. 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 Okay. Abe aleke da very blue na amado honga yoni be kemegbi alo kemegbe. Abe aleke mi no blog auto rawo kata yi na alo gba auto gbebe mi adegbe egoglo ta. Nye be nko ya one dem le numokpo aji alo nukpomo aji ye menye neneme wo de nko ne alo nko ya nenyane le mia dea eto vovo la ekema mi edom da be na ŋlɔe ɖe agbasa me na mi. Na mianya.
Nanya. Oh, come on. I think I said it beautifully. Don't you think? Yeah. Yes. Okay, say it again. Nana mianya. Yes. Nana mianya. Oh, namianya. You That's what I said before. Nana mianya. Namianya. Nana. Eya ema. Alebe mio hamia. Yo. Mio ha mia asri. Alebe ahanye konyabe Eʋegbe a do chichim he etakekam yema. Ele kama bwe apa dia yevo English yawo be efid. Nanyaba mi aga yijia mi aga kpo nanomatata bubu ade inega kplu kama bwe alado. Le haya apa dia Adona la okun le kpodang avu dadio bon anlo apomalamo kple gbemalamo pedewa nugbagbe via adona okun radoi Nanyebe amegbeto chacham alo amegbeto tetem de avu kple elamo dadimo nwa haya kwedo wolia na amegbeto halo bali na amegbeto ha le haya papa jia mi don koni le gbe amebe ahon Haye afimi poni le kong kwa enye enlawo abedadi gboma odona ovevi hanu agulela mana wo nto English ya obe sick miao miebe ahon ayo nyoba mienwa strong ejima madom da be miakatamia anum jola be bia do bona gegegede do mia klik kan alebe mianu klalo ado bia maunde de zi ameke na ina biaga matanyo hafa I better remember that. Matanyo hafa ta All right. Mi aga yeji alebe aga lemkude nujoju inekplo alo nugbagbe vi inekplo ahonlado haya jojo monto gado achoni kple yefe akpohonwa de alo magle ba akpohonwa labe akpohonwa ye ntoko wa vale do kishie la haya pakpajia mi don koni alo anko le mi adegbam yenye tekpa amado gayone be ahon dohi asankwa de alonkwa bubuade le amado han hama dedagba samana minemio hami asrile mi agbo oba amado ho gayone be jidegbe
Aba Eʋegbe la vovo na haya. Okay. Ahon. Aya afochile nguzare. Alagato. Oh, okay. Yenya Eʋegbe. Okay. Amenya Akpa bu de dodo kple akana mare bubu anadi. Agbasa manami. Yo. Abale kami ji mena imama globele gbe ama woyo nebe tekpa alo ahon tami agbojidi asron ko heya hayoyo mi ayale te pa dana mi ala fuma me bulo. Shishi. Tekpa. Tekpa. Evelia yenye ahon. No, ahon. We have ahon. Remember. Are you talking about a millipede and centipede and because this one is Veleshi. okay. Hello, ahon. Okay. That was ahon was the other is the other one. Okay. Yeah. I'm sure the other one will come up. Okay. All right. So tekpa or ahon. Is that what you said? Yes. Ahon. Not ahon, but ahon. Okay. Yeah. Le ahon papa dia milan kudan hafiva yeji micho hafiva ahon lagbo. Ahon eya nwie mieto alo yemi poncho hafiva tekpa lagbo. Medeko atani ahon go back. Can you click it back? Okay, you. Nabanko dio nota. Ahon eniela domia. Like X. And this one is H. So wotutu ya loma vado menyama. Langonglo jesia oma. Ama X. Okay, nyata iji. Ne. Nema kwea. You leya papa je mami gbogbo be tekpa alo ahon. Tekpa alo ahon. Ke nenye be mia ayejia alo hafi mia ho bodema alo mia ide break vid agboa ma agloba mia agalanku de ahon lang aken abale ake dana mino ejim beya akpola ene. All right. Dokita lefuma anami ahola nami pozigada le ahon papajia adona lao le podengme abe avu dadi abe no motata ekpomi le afpa ya ji ayenya ahon. Ahon. Oh, yeah. Okay. It's a pig. Eya adona lao dadi the homau gakele ahon papajia ya etena megbeto inenye haya ya etena me. Yeah, that's a scorpion. It bites a person. That's what you're saying. So English ya odon kona haya be scorpion. Scorpion. So fofototo ya nele haya kple ahon la doma le ngonglo chinwa enya he kple he
abe ahɔa ŋɔŋlɔ ye neto alo ŋɔŋlɔ dzesi neto vovola wɔme eve la dome ahɔ la exɔ h ke ahɔ la exɔ he. Hema ye le ŋɔŋlɔtsinua vovototo ma yi ne le wo eve la dome ye nye hema. Ke le akpa ya dzia mía axɔ gbɔɖemevi aɖe alo míaɖi ati míava ale be mía ayi ɖe nusɔsrɔ̃ la dzi. Nyebana sway. Yo, Not sway. Akpanami. Miaƒe nufialawo, miawoe le dɔ dzi. Miawoe na mie enye vovototo tso axɔ kple ahɔ. Woƒe ŋɔŋlɔ ɔbe nuyi he kple he koe nye vovototo ata ne wòasi lolo abe tɔnye ene hena nuya type ke ŋlɔ he hafi wòdze be ke ŋlɔme ne le ko ke ama evɔ be wo ebe nuyi le afi ma ahɔ le afi ma le evɔ axɔe le afi ma akpe ke míegɔna kpie I'll be right back. No reviendon tout de suite. Ta benye français gbagba ma do mole. Ta bifia français tonto gbona mi adon eta mi kpoge egba doku de ga afia mi kpie ta afi kɔsira gbona afi o afia noge fon gake gba ebe ya va do bena mi aƒe ŋkɔlawo kple enyaselawo katã ta ke abale mi gblɔ ena ke mi gbɔna kpie abe ale mesia menya CEANA convention eɖo mi vɔ egogo mi vɔ ta mi gase CEANA convention ƒe boblododo abie ale be miatrɔ yo akpe. Mayena akpeto malo, mayena akpeto ma hogayena akpeto me afiri wato mayena akpeto malo. Gayena akpeto ma hogayena akpeto ge afike wato yo mayena akpeto he mayena akpeto ma ahogayena akpeto mayena akpeto ma ahogayena akpeto me afiri wato o mayena akpeto mayena akpeto mayena akpeto ma ahogayena akpeto me afiri wato mayena akpeto mayena akpeto ma ahogayena akpeto me afiri wato Yo, akpenami, nye trogbo, yema, ta mioto miekwe, CEANA convention edovo, ube mie na kpeto me, manye make ko ha ma, manye na foko ne kwe alo make,
actual how Colorado a penny bow nyeta afuma bow but afuma tayena be oko hamado do kuma a gloma na manya manya mate oko hama me na de patoma I feel lolo nyigba la nye. You buy in Lapland. Lalanyugba is surrounded by peto. Yeah. If you have a long Enyo, you trouble. You have no fiala, Ogbona Vien, que da na mi kple da vero ŋuya wofia mi va do teƒe ma fia ke mia ano enya me drom ye hafi ne nufialawo ge ɖe mia dome. Ayo, danami. Egba miesro nue. Miesro tukɔ mi. Miesro nyichova ye miega tegbere jegba. Ahon. Ahliha. Eʋegbe. Nka miesro. Ahon, yeah. Esro vocli. Vocli. También no me yimto. Vocli aí pa hama lashinho. Mama. Eka halasho. Vocli é tipo tuma. Eu pa Jimia sala. Ah, vocli aí pa hama pu. Jim que mo vavamo. Ka ahoy no global amarado aba hona ka fiaba amalerung. It's like buddy amalerung ahon aba hodo lenarenu ke ahon yaro tama is take you adi halang adi means poison. Adi body ada la ahon hash ikaglanu ta miato miawezo miaiji mara shingunami miawezo Akpe. Nye edo tafla chede do mochocho kwi mata. Akpoklore alo kagareva jure kajita. Miawedo. Yo. Miai eji. Alebe nanyaba miekpo no matata bubu ina klo ahon ya doa. Miakpo no matata bubu are inanye haya. Le haya pa jia mia globe haya ya ano na jamu abe le chamu ma fifi kwe megabo alo megali nenema gake le chamu ma mi kpone le taflache mi ape dawo makli le haya pa jia mi yone le gba mabe yo aha yo Ndijinga nagli afi na be aha nagli aha. To see if it's gonna sound right. Oh, okay. Fifi agble mi ako. Yo. Yema. Yo. Yana na tame. Marku? Yana na tame. Now wait a minute. Na jama, yeah. Not that. But on the head. Right? Different. Okay. But in the head. That's what you're saying. Head.
Okay. Ano na dalam meletang. Yeah. Okay. Alebe English ya obe lies. Right. Nanya be mia ayeji ya. Mia gapo nono matata alo nugbagbe bubuade. Le haya pakpaji ya. Mi pone le miaƒe agblemenuku aɖewo me le kpɔɖeŋu me or especially the cereals abe bli nenye be mie eɖo bli ɖe kotoku me ye egbɔ dzidzi alo bli le ŋgo me egbɔ dzidzia heya enɔna blia me alo eɖuna blia. Le heya ƒe akpadzia, mi yɔnɛ be takpui. Ame aɖewo gayɔnɛ be dudu. Nenye be miagbo dzi ɖi ayɔe ɖekaɖeka, miayɔ gbãtɔ ale. Takpui. Nenye be mi te vo abave aƒoƒua, miakpɔ takpui. Ke nenye be mieva akpa avelia gbɔa, miakpɔ dudu. Alo weevil. English ya wo be weevil. Ake miawo le gbea mea, mie be takpui alo dudu. Le fi mi va ɖua, nenye be biabia aɖe le ame aɖe si alo ŋkɔ bubu aɖewo yɔna le gbɔwò yi ke mi me de ɖe fi ya oa, mɔɖeɖe li faa be na aŋlɔ biabia alo tsɔkpui ma ɖe agbasala me na mi bena mia ati kpɔ aɖo eŋu ahasro tsɔkpui yi ke nekɔ da ɖe agbasala dzi. Miayi edzi alebe miagale ŋku ɖe nugbagbevi alo nugbagbevi aɖe yi ne kplo takpui la ɖo. Le heya ƒe akpadzia, miakpɔe be dzɔdzɔme ŋutɔ ɖo atsyɔ̃ tɔxɛ aɖe nɛ kple amadede aɖe. Le heya ƒe akpadzia, mikpɔnɛ kloe le aŋgbawo ŋu alo atiwo me. Ɣe aɖewo yia woɖuna aŋgbawo le atiawo me. Eya hã nenye be tsidzayi ɖo hã míete ŋu kpɔnɛ le atiawo eye nenye be tsidzayi hã meɖo hã míete ŋu kpɔnɛ le atiawo me. Le heya ƒe akpadzia, mi yɔnɛ be ŋɔ. English ya wo be caterpillar. Nenye be ma aglo abe hafi mia aglo
enya ya alo ma awu ŋɔ ya ŋua miaxɔ dometsotso aɖe ale be miaʋuʋu lãme ate lãmevi ɖe alo miaxɔ nuɖeɖe aɖe hã hafi agatrɔ agbɔ. Okay. Yep. Yeah. Coming up. Yo, akpe na mi. Miaƒe nufiala. Ta abale mi no gloma ne amo ha no gloma obe mia aji amade ke dona français gbe. Ala be obenya nye français gbe français gbagba ya madonna ta français made ke se français tutu ele miado ale be mi be miadi akofie miaƒe nukpɔla kple nyasela ale be miɔntɔ mi nya be le CEANA ma egbe wɔme 3 le afuma Eʋegbe yi ke nye egbe gbãtɔ afi English gbe kple français gbe wokpo Eʋegbea ɖo adu alo on the same line aba le English yo gblɔna ene ta miaƒe French expert alo français egbe nyala ya ke le mia doma etso Charlotte ele Charlotte afuma lema Charlotte Ewe Association amole ale be yenye da enyo na nyare ta miakata mi edo wezone ta ma do nye français gbagba ɖeka ma kodo wezone. Bienvenue à Srɔƒe sur CEANA TV. Madame, bienvenue. Bienvenue, that's all you hear. Yeah, Madame. Merci beaucoup. Thank you. Akpenami. Yeah, Akpenɔ. Is it bonsoir or still bonjour? Bonsoir. Bonsoir. Okay. Yeah. Bonsoir, Bonsoir, madame. Mi avele dojilo. Yo, we gonna dog. Thank you. Merci. Thank you. Yo, ta egba doko eva gere miadu mebeya ade edoko fie miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo ta ega tutroga jo alebe miaƒe takpekpe ike gagbɔna alo miaƒe gododo ike gbɔna mia domenoge gbemagbe tso egɔmedzidza va ɖo eŋuwɔa ta fifia miekpɔge edzi ta alebe ame yiwo katã biabiam be ne français yi hã nanɔ ŋuia me elabe ne míeyiwo ŋua míeɖena wo gɔme ɖe English gbe me gake awo be français tɔa xema ɖoko míenɔ gbagbadzem vivivi ta fifia ma ɖe yi ke ye ŋutɔ se français ele mía dome ke fia be fifia mie CEANA ƒe egbe wɔme 3 katã míasi lém ɖe wo ŋu ta ma ɖeke megagblɔ ge be be English gbe kple Eʋegbe ko mi le mi da shi français ŋu ta miatɔ yo Togo yema miatɔ yo tso Togo, Benin kple Montreal, Canada ta fifia français tɔ le mia dome ta miata ŋlɔ français ɖe ŋuia hadzi ale be egɔme ɖe ge na mi ta akpe dada enyo wezɔ yo. Introduce yourself a little bit more. Yeah, Martin, may I do it in French or? Actually, do it in French and let's just get lost. Okay. Okay. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Enyonam Nyaye. Je vis aux États-Unis, précisément à Charlotte, North Carolina, Caroline du Nord. Je suis là pour vous expliquer tout ce que notre organisation fait
pour que nous mettons la main ensemble pour construire notre pays. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Thank you so much. Wow. Yeah. Okay, here we go. Me and Nicolau playing yourself. Now you've heard the French, and it's impeccable. So you understand everything these days. Yeah, oh, I can say whatever I said in French. I said we understood we understood. Just introduce myself and Go ahead. Yeah, sister Tae Magbere Eʋegbe nui megblo anya be me yɔ ŋkɔ nye taɖodzi nui Tae me va fia ɖo nye be ne miate akpe ɖe mia nɔviwo le French speaking countries so especially le miaƒe Evelanda ne woanya tameɖoɖo ke le CEANA si kple nu yiwo ke CEANA be awɔa ne mi katã miate akpasi ɖe dɔa ŋuti ne woazɔ wɔwɔ. Anuma me gblɔ ema akpe. Yeta mi alafia. Akpe for agreeing to come. It took us a long time to get you, not to get you, but to thank you. And I take the opportunity to thank Dr. Wanyo for all he's doing, and then remember that there is somebody in North Carolina who can help. So thank you all ladies also for all you are doing for Eveland, especially for CEANA. Merci. Yeah, merci beaucoup. It's our pleasure. It's our absolute Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, madame. It's okay. Tu enseignes, is that correct? Tu enseignes Ewe et le français. Comprendre Ewe le français. Comprendre, okay. Comprendre is understand. Okay. Anami, comprendre le français. Je comprends. Un peu. Un peu. C'est bien. We are learning. We're going to learn that together. Yeah. That's it. Thank you for the opportunity. Yes. Eʋegbe Davi. Nyama se merci egbalo. Now, Miss Maxi, and au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, madame. Au revoir. Thank you. We'll see you next week. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue à CEANA. Le Kpatoma. I mean, it's going to be a fort, fort. Mountain here. Then they put you inside. Love land. Shoot, you can't move. We're going to play it again. Okay, young lady, young man, is it okay, or should we go on with something for a second? Mia adida mia a vuvula ma via de mia va. Mia mia hamo de mia duge via de mia tro mia. Na nyaba bia de la ma de shi fia mi do femi bona bia ple chokpi alo nume de do oge. Tananya be mi egbo la na nyaba bia de la ma do shia. Mi de da ba salama la bananya ba mi egbo a mia adro ma jira. Akpe. Yo, akpe nami. Ta miakpo misago Eʋe dudu ike obe echo miaƒe nufialawo ƒe department alo ƒe sukua le Winneba ta mikpo ŋuivi aɖe tso afuma abala mienya na Eʋegbea eƒe ɣeɖuɖuwo sugbɔ zã
gake obe agbaja kple bɔbɔbɔ komenya gake elabe wosrɔ̃na ŋutso eɣe yawo kple eve nuwɔna ŋuta wonye eɣe yawo yiwo ke obenya misagoa nyemese ŋkɔkpɔ gake Dr Dogbey yi ke nye head of department aɖo mi aɖata mi kpɔe ɖa be ɣe ka tututu wonye hã masu be maybe Eʋegbe mado mele English be mado mele wokple ɖewo mahi wokple agbadza alo eɣe mawo ƒe ɖe anɔ ŋui ma nyemenya o míaƒe nufiala Dafi kple Senyo misago aɖe leke wole leke woto vovo tso Eʋegbe ŋue Joanye be asrɔ̃ mía katã mi le akahe yi ke menya nye be agbadza lia eli gali ele me nenema ke alebe atrikpi ma hã nye gbadza ƒe variation ɖe kinka woli hamehame wo katã wonye agbadza ƒe variation magblɔ be agbadza ƒe variation ɖeka nye haya hã yi ke nye misago la ta agbadza kple bɔbɔbɔ ma ne gblɔ va yi be ya ko ŋkominya ele me nenema gake agbadza ma yi hã egatrɔ zu like megblɔ ge an umbrella term for like megblɔ ge ta fia be agbadza ma ele me gale me ŋkɔ vovovo aɖewo gale wo si gake wo katã agbadza ko nye ɖum wole ta magblɔ be this is one of the variations of agbadza yi ke ne minya Senyo wait mialala ne doc D ba avalo ne ba ne mialala ne doc D ba ne miakobe avalo ha gake Senyo magarema yo misagoa it's a historical dance ya miatɔgbiwo tsɔ gbekɔ le ŋɔtsia yenye ya wozɔ megbemegbi ta misagoa ye ta mieɖune yia megbemegbi ta ne miyia miagave ku nume tso numa ŋu ta yenye miaʋawo ƒe ɣe gbãtɔ historically le gake na ame yiwo ganye to mɔ bubu aɖewo ŋua wo gegege ɖe gbasa me na mi ta ne miyia milé numa vevie miagbugbɔ miaku eŋutsi elabe ne miege ɖe afi ma yayi mia tɔgbiwo wonɔ tsia kɔm ɖe tɔgbia gɔkɔli ƒe glia ŋu le ŋɔtsia nyɔnuwo wonɔ tsia kɔm ʋu keke glia ŋɔa wozɔ megbemegbi eʋuya ƒom wole hafi ɣea ɖum tɔgbia gɔkɔlia dɔ lɔ ye nye misago ta miaƒe nuka history aleke megbɔ ge miaƒe dzɔdzɔme ƒe eɣe wonye akpe na mi yo akpe that very nice history yo going back. I watched it earlier. Yeah. So, I understand what you were saying. Alrighty. Okay. Yo, enyo, fifia. Miako azon. Melekwe. Miako evie ejiji gaga miako adaba bobo eton ade alo ena ade ko. Misago ne hotu tu buga si otomento de kana ezeao. Anya husiofo. Asisi la kokoli zo fuwa me onu le ngotie. Aka da yo ngotie be klime ela bena. Kliko toto sese triafo ade fu gladua eye akole. Misago nya dada na sinia tokyo content
Ganyebe, Le Husago Goma, Mukla, Yata Honabo, Basokoreko, Ofua Musia Doctor Dogbey, Afichi of a Congo Goma, Elabena, Blemawe, Kala Mr. Gomela, Otu Choto Helpet, Luquasio, Afoquasio, Ayolia, Papusima, Akadipan, Wolalata, and Rako Tom the Edgy, Ofon Chocho of a dog, Baviolasi, no Papo Halusios and other, Benila, only allowed us see, Ohonoba 44 Niawe wone wokona. Akadi si ole na papo malasia be. Every awenya kanali ke blibola kata. Ayi oto fetiti. La ole le dasi. Bahano ba 44 lasia be. Every awenya nunya la kao. Ayi amere ke ma oto fejesio. Papa niawe wone wokona. Nunya la kawe miene. Afi wa sile mochela. Ona wenyo no chigo bubu abe. Akpakro chiwo, asidu anyi chiwo, nunya chiwo, brad drop from the kilawu, suba kilana bobo, eye na dwe. But papa mamusa ikele kilawu la, na didi. Asi o talk befola. Tapi tekbe, ayo talk beda. O twa tekle toklia, ayo mu enu mate. Afi odu wa ebe so me ha tu select. Asi over do share, asi wo dangle, hadi atilela. Ona kala woƒonu abe atriti koka pedis pebubo sonu kudo fefuano pepepodile moche miafo misego ahawu enugle atrikui sinya kala wodo metode kala na mi dejidi blewu na mi akwale wona ayelada Aƒenɔvi. Very good. Very good. Blama itutue, kodo jajao. Wafa falo, lawa bereme. Soja na zwafe, lawa bereme. Itutue, kodo jajao. Itutue, kodo jajao. Blama itutue, kodo jajao. Soja na zwafe, lawa bereme. Baba AatuEWO Aƒetɔvi. AatuEWO kame fɔbɔdu jolo agoma ye aye ne ina dama ko koye. Beautiful. Yeah.
Alhamama. Alhamama kucam nyamuk komatim. Oh, we are doing that. Sure. Apa jumlah mahowe? Oh, you know, come on. Lafma. Stop zooming. Okay, young lady.
Aisha Banamila. Thank you. Thank you. Yo, Akpa mi miaƒe nukpɔlawo kple nyatelawo. Nyɔtɔ mi kpɔle Eʋegbe hawuvivina ya. Ta yemawo be nɔgbɔna le alagbakuŋu alo agbɔkuŋu ta. Nye kɔm kɔs afuma seme hakɔm afuma seme ga edzi ge do akpe ke mia akɔmi ne miaƒe nufialawo kple miaƒe nufialawo ale be woaƒo nu tso afi mieɖo. Le misagoa ŋua alo le ɣea mi kpɔm va yi fia ŋua ye ma da vero gblɔ eva yi be eɣe ya ŋutɔa enye eɣe aɖe yi ke ɖe emɔ yi ke miezɔ alo hoho yi ke mieho tso ŋɔtie hafi va ɖo aŋlɔnyigba dzi alo eʋedukɔ dzi egbea misego ya eɖe hoho ma efiana abale ya ke da verogble va yene be megbezɔliwo zɔ le megbezɔli ma hã ƒe akpa dzia aɖaŋu aɖe wonye mía tɔgbiwo ezam yina we wozo megbe la tɔgbia gɔkɔnu kple woƒe amawoa wome yi gakpɔ afi godzi ke afɔ la trɔ ɖo ne woanya afi yi ke wo ezɔ to ne woati wo yome eye le nuɣleɖi aɖewo me hã wogble alo mie esi alo enya be le yi me ke wo megbezɔlia kura zɔm hã xevi aɖewo alo xe aɖewo alo afi mia tɔgbiwo na be afi va exe woƒe afɔ la ƒe alo ku ke exe afɔlawo dzi alo woƒe afɔkeawo dzi su be tɔgbi agɔkɔli kple ŋtsimawoa womaganya afi tututu mía tɔgbiwo to ne woatsi wo yome le akpa ma dzia yenye misego ƒe akpa se aɖe yi ke makɔ akɔ kpe ɖe akpe ebo menɔ nya ɖe agblɔm ku ɖe atrikpui ŋuti alebe wɔna yi ke mikpɔ fia mía sukuviwo ƒe wɔna wonye miwɔnɛ hafi ado suku wòɖe kɔnu afia alebe misegoa ma woƒo atrikpui kpe ɖe ŋu woƒo atrikpui kpe ɖe ŋu ne kpɔe nekpɔ be wode gbadza eme heɖu ta enye wɔna ɖe mía sukuviwo mi wɔna le fia hafi dona go enyawo katã enye ma history blibo wonye ele ɖokui si ɖoko mía ato fe ne gama ɖe va le anyi ke be miaƒo tso ŋutia ke hema hã miage ɖe meme ka ɖe dzi be ne mi zɔzɔ ne ŋgɔgbea gama ɖe gbɔna anyi nɔ ke ƒoƒoe ke be mialé ŋku ɖe nenem ƒe eɣe yawo ŋuti alo miaƒe dekɔnu nuvevi alo nuleɖiawo ŋuti akpe kaka atrikpui ŋutɔ hã eʋu nye le ɖokui si history le ya si abale megblɔ me na hã nye agbadza ƒe variation aɖe ta game nɔ ke koko yi ke be miava ge nenem ƒe dekɔnu yome akpe egbe efe nya ke azɔ woƒe hawo ƒe nyagbewo hã enya ɖewo gblɔm nyatsiwo le hawo ƒe nyagbewo me
ye glom be mi ala ke jo mi wo abale na gble na o sagbe afio khafo do kple mi mo enu ye wo yo jezan eva yi mi agbemenu atu yo le togbia ƒe mi ma eye yo obe yo ne nyanyi ne ko awunka agbeka akpɔ be nyatsia ɖo le afi ma eƒe kɔnu anu xɔsi wonye emi le ya eʋala dzi kɔ miatutu do ɖe mia detɔwo mia viwo ame yiwo miaƒe gbegɔmesema be nu xɔsi nu vavã ɖe ye nye miaƒawo mi kple miaƒe dekɔnuwo kple nu sia nua nu xɔsi ŋutɔŋutɔ wonye eya yevuwo kɔ na mia ne miesue kɔ nu vi aɖe koe nye vovototo le me akpe na mi. Akpe. True that. Okay. Okay. Doc, anami there. Doc. Yeah, manami. Sorry. Egbam ka o me miala doctor. Egba ta koshidam jinwi amamiela de lakoyone de bagwema. Oh, nyo. Yere jinya viro. Afozanyo lamagbe. How do we call this month in Ewe? Hello. Okay. Where? Dana be better. Yeah. That's Yamima. Yeah, man. Akpa. Yes. The recitation went from A to C, right? It went from A all the way to A. Okay. Ever. Oh, but Nia put enough here. Yeah, that's that mean nke na oyone be that's me madoa. Amakpo afofie dam dashamima shamlo. Dashamima oba na mie jola afofie chijangoliam aduduma gagamra vuvoma. Alia gano totrome. Akpoba na maya gbafiare no yo kono ladre mi. Oba manglunya nyami bavi. Ye kasuguvyo ka hona. Okay. No fiala me catch it. Just tell us. Yo, Dana mi hakafi. Awo. Dabero. Alabe. Nu inyama sronchonchi nyebe. Dasiami ma inye dongo lima mlito. Alabe le maimela. No nyebe jila okpu viade. Ike ayi ɖe dɔme nenema ɖeviwo tsiadzi elabe metsɔtsɔ mu asia kɔklɔ menɔ tsɔtsɔ mu ta ga ɖo mua woƒe asi va gena ɖe ami me boŋ yike woyina ɖe asi klɔ ga asi va ge ɖe ami me yike be atsi be asi klɔ ɖe tsi me ma aka ami me nye be metsɔtsɔm asia kɔklɔ metsɔtsɔm ne mana yi kakago ta yoba nanema bo yo due tso ŋkɔ ne tia be da asia mi me nenema nya me so nyema
The mama is do you have one too? Do you have a different variation? Yeah, direct basama. Dana mi maragu neglect ya kwa. Maybe I'm different. I don't explanation. Explanation. I don't know explanation. Explanation. You said because when the children, when it's like children having to, parents are gone, of course, are going to the farm or work or whatever, and the kids, instead of washing their hands in the water, they rather dip it in the oil. I mean, yes, or whatever the oil is. Not exactly. Not exactly it. Not when the parents are gone to the farm, rather, but when they get something as in food, for them to wash their hands. Right? To wash their hands. Instead of water, they put their hands in the oil. Dip it in the oil. Because they are in hurry. To wash their hands instead. Yeah, in hurry too. Because I learned that this is one of the seasons that I think this is the last farming kind of season. I don't know if I'm telling it right. Like when there is farming, this is one of the last seasons of the farming era. Not as in FAMI. They are farming like food. They are hungry. Yeah. Exactly. But they are happy. They are happy to see the food, and they are just whatever, because they can't wait. The end of farming, because like you said, it's go with the weather too. Farming. I mean, harvest almost. It's almost like this is a time for plenty of food, right? So they are happy to see the food, and they're happy to eat, but they get confused and wash their hands in oil instead of water. Exactly. That is what I learned. That is what I learned about it. So it sounds good. If somebody knows the other answer or the real answer, you can please put it down on our platform. Or give it to us next week. Okay. Amado blonabe dasia mi manye leti make odamile alebe nenyebe abamduye alekadu ena the view chichita on ofashide amia mahena shikoklo nenu adudu ta opa ashide de amia o ma ayocho acho he Leti Adobe. Ai kple kama kple ɣeyiɣi abe tɔtrɔ le abe maya tsidzaŋɔlia hã etɔtrɔm ta nudonu hã dona alebe wonɔ kalamitɔm hã ma yi ta ne mieko yi akpa menya ma ahoe nye me ŋɔ ɖe me neneme o gake menya be ɖe ɣeyiɣia tɔtrɔ me ma yi ma tsi megadzadzam fuu gbafie li aɖe koe nɔ wɔwɔm ko edana tɔƒodelawo ɖe alã adelawo hã wote ŋu ekpɔ lã le gbeme ma yi me ko ye wogblɔna be adeva tɔ hã enyonyom woɖe abɔbi vevietɔ míame yiwo le keta school boysa ema yiwo ɖenɛ fifia ko nuwo tɔtrɔm elã ɖe ya hã megale abe tsã no ta menya be eƒe tɔtrɔ yiyi kple gbɔgbɔ ɔbe tsie be adza ɔbe vuvɔe be ŋdɔkutsue be aʋuɔ yenye dasiam gake mi ɖe gbasam. I can believe it because I can believe it's the I'm going to use the word harvest. All I'm saying is that there's plenty of food, not
or now there's food. But because even in the other tribes, if you notice carefully, when it comes to celebrating food, harvest in other tribes, it's almost around the same time. Yeah. But the Gans have they do the corn, they come the June, July, Yeah. and then on August there's food. So it can be the same. I think it's what you're saying. It's not far from Yeah. it. It's the same thing. It's the harvest time. There's time for eating. Lots of food to eat. So food is there. Meat, proteins, the meat, the fish, everything. At the long lakbom, only at the lakbog, not toji de longa, only ordenala. Blieva, donuli, Nusha no bona, for everybody. Tayenya Dashani. We Sounds are sharing good. Kumiano Shifumanu. Well, next week I'll do another detail. That would be good. All right. Akpa Milo. Yo, Akpa from Mila. And when students start coming, they need to learn all this also. So it's not, and they will be students soon. Yeah. Ta akpa na midne. Miape enya blog ata miape no fiala o da afi kple Senyo kple da na mi da vero ta yema mie ewo egba ta fifia mie nyo stronger vie abe nyo na da siami me Kenya August kple tomo mie stronger eji alebe mi kogeve alebe mias nuite ocho nkomana odo alabe hiabe na mia asogoma do kolabe hayo la English igbeman abe Thursday for example nkena oyona Thursday be nana mado mia pegbeto mia penyo gata susule nuite oyona modo the Kenya philosophy English Eʋegbe philosophy alabe ta philosophy ma ehia alabe enye nwike amo pov kekeke afi oboke ke nwite ajo mi achon koya na niado alabe na ibe na poka ta bale mi afa no fiala ogla na mi pogebe ki na neta ochon komano odo abala da vero kple danami da fi kple Senyo ogla na mi kwebe rio kple tomao na okon man mi audo ta yena yo akpe na mi yo akpe obe madebe nka efo doche it seems the English language is becoming too much yamba so mi bagdom ite yamba bagdom do eji ta lebe na miao ela mi ase nuite oyona be das yami mana ikenye ejinwia August panko ane gaka pe ta mi bagdo gajeji ta pe na ngo ha photo che kele anyi no pagbo enyareli mi be yoko glede mi apa no kola ogle nya sala ogbo afi na mia aho de na egbato Ayo enya ikwela shinyenye be mia aji agbagba be nhia omi nkulam do deka mia aji agbagba be mia no etempo ahakpo gomele woyoyo me alebe mia adutu ne nukonyawo lao nanye be mieva paso nanye be mieva ji ma mi bona nukonya lao zange akoko onya gbeglo toto adota mia ano eji yimba ochogbe ahalemkude alo ahadutuna nukonya ya oyoyo alebe mia atu mia yeji atu alo atu de eji ape yo
for saying. Akpa novinha tombe Tchau do Lord Daddy, but Tadaka, Madadam. Evoha, Nyavatros Adido, Asimasunu. Ayata, Maglo Fujibe, Toboba Milafia, Abon Fiala on a hand, Migatin strong, Mianuobo, Aro, America, Yamia Sukuviha, Atem. Aga afiamuni to chokpio or to like my bloggy mama blog chokpio or ale kohana punani ple tomao mino blong chokwe banata ale kohana pocho miakwanya go blodanchi yakon fiafia danchi ado katanchia adira basamanemi plus suba miao ha Mia got in washroom when you two Mia Hamia Bo. Yo, Akpa, Yema, Nyabu regali, Afinemia, the Aqua Baton answer a fear. Ni jat bagba au ba miu ga popora ka klafa. Ya tofe. Agba rokunya marunya ga harako. Agba ime bebia ba ka rugi nyala ya zo. Ke me ba ya do. Ni chomyeru bobo boy ta Agba ja. Okay. Yo. Ke mi adu agba ja re cho nia. So Benin. Okay. Benin opa Agbaja. Okay. Alobe echo inchuare Aƒetɔvi oyona be Aƒetɔvi Zolawaji. Alobe owanangi epona haviviento ta. Mia akoipa Agbajara. Okay. Obe Agbaja nkpokpo alo video. Obe egbo jijivieta mi kpogebe me le koyoni le Eʋegbe ma le koyona ngide ife Madede fidelity ife Menye Fofo village hauma. Aoyaka. Ujoli dunye mepe. Noye be village hauma. Aoyaka. Tembe mule servo mende. Fofo village hauma heglo. Aoyaka. Ule dunye mepe. Noye be village hauma. Aoyaka. Kowelo nujolo. Kowelo nujoki. Aoyaka. Kowelo nujolo. Aoyaka. Kowelo nujoki. Aoyaka. Kribo liako. Aoyaka. Pataya kribo fete. Aoyaka. Kribo sote. Aoyaka. Pataya kribo roule. Aoyaka. Kribo rampe. Aoyaka. Topoke. Meme umbeya obona. Topoke. Meme umbeya obona. Topoke. Meme umbeya obona. Topoke. Meme umbeya obona. So kiliso. Nyonu ya foma ya gode. So. Nyonu ya foma ya gode. So kiliso. Nyonu ya foma ya gode. So. Nyonu ya foma ya gode. So. Nyonu ya foma ya gode. So kiliso. Nyonu ya foma ya gode. Kowelo nujolo. Aoyaka. Kowelo nujoki. Aoyaka. Kowelo nujolo. Aoyaka. Kowelo nujoki. Aoyaka. Oliako. Aoyaka. Takpata ya kribo fente. Aoyaka. Kribo rampe. Aoyaka. Takpata ya kribo roule. Aoyaka. Topoke. Meme umbeya obona. Topoke. Meme umbeya obona. Topoke. Meme umbeya obona. Tokiliso. Nyonu ya foma ya gode. Tokiliso. Nyonu ya foma ya gode. So. Mati atadu ana na. Tokiliso.
Yes, I would. Yes, sir. Oh, that. T-Mobile savings, take one. Focus. Here's a lot. At T-Mobile, you get tons of benefits and you can still save. Great, great dance. Yeah, I got watching it. That's very maduro. What do you see? Mawolo. Yeah, come on, but footwork in time. Hello, afo don time. Come on, ejeba afo na no mo afi na ta. Lama kadede. Alaba kama na duva ko ejeba na ji akpa agbare ka alo. Ya kaya Yo. Thank you very much. Thank you all. It's been a great day. Okay, Miaga Dogo. Yo. Ega, you consider Agbona. See you next Saturday. Alabe, Abala Miana, Egba Ikenye 3rd August. Hello, Dacia Mima, Funkake, Etoagba. Ike mie ewo mie ko CEANA radio alo CEANA media TV mie we February 2nd ta afia baji ngom ada tututu enye ta egbanye nkeke via de la CEANA for CEANA media. Is it 2nd or the 3rd? February 3rd. Yeah, February 3rd. Yemi Jagoma.
ta egbe nye August 3rd ta jingwam ade tututu nye ta mieko pe deka pe afa ta jingwa denye ta kami juga zarum raya ma yo Akpanami da enyo ikeva be Akpanami lo ta api efo doche ya ba akpakaka yo alabe efo okay da enyo gabe ayiko alabe efo doche ya be Eʋegbe English gba sugba pa ta miesi akpe alabe efo doche nye mabio makari efo doche bubu nye abe miakpom cho ho le amuntome le Ghana ta pene ta bele ke agere miadome ta maglone be na do engonglo de president at CEANAonline.org. Allo attendu de miapeng strong Eʋegbe @gmail.com. Ta kwena miapeng strong la miape nyasala kple nukola kata alaba kwena miape dolao miape nufiala da Afi Senyo da Ɖesiaɖenyo da Vero kple da Nami kple miaƒe français tɔ yike nye da nyonem nyare yike be ayiko Nami ta aƒe ke miagadogo miadogo Bye-bye. miagadogo Bye-bye. Awo mi gblena bosanu ba awo vlo novio mi gblena satana ba awo vlo novio mi gblena bosanu ba awo vlo novio mi gblena satana ba awo vlo 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 mi gblena bosanu ba awo vlo novio mi gblena satana ba awo vlo awo jokato jojo nyanyanya dala Yesu regbe jokato jojo nyanyanya jokato